Pozdrav ljudi, evo nas opet u još jednom videu. Danas mijenjamo... Šta mijenjamo? Reci ti šta mijenjamo? Diskove. Mijenjamo diskove. Mijenjamo prednji i zadnji. Samo ćemo zamijeniti. Ajmo. Tutorial kako. Znači to vam ovako treba izgledati. I tu maknete. I sad samo ga izvadite odavdje i to... Šta radiš to tamo? Objasni ljudima. Pa se vam slažem na vrh to. Aha. Da se ne izgubi. Tako. I hoćemo se probati voziti bez zadnjih diskova. Ne! Što? Sad je dobro pitanje kako ovo ide. Tako. I mi isto prvo slažemo prvi put, sam da znate pa. Nismo baš tako nešto dobri. Ali nema veze. Pa kako si ih skinuo? Tako, dobro je naše. Okej. Znači to ovako. Evo sad. Moram slikat sliku za Instagram. Da ideš mobitel. Nema veze. Ja buraz. Sad ćemo jedan istegrati. Idemo. Uopće ne snima to. Dobro izredi taj dio. Zašto bi, evo ga. Ne radi se. Moram staviti nešto. Pa nemoj se snima. Da, ovako ide, dobro sam stavio. Dobro si stavio. To. Ju, ajde brže, ode mi baterija. Bakterija ti ode, a? Da. Čekaj, dobro izredi ovdje. Ne mogu zakočit. Izreži ovaj neki dio. Sam pazi, nemoj tamo strgati. Ljudi posjetite Instagram I i Discord. Nema veze. ovo ti ko da ne... Vidio slike. Ovo ti ko da nemamo. Ovo ti ko da nemam fakotnice kada sam ih skinuo. A pa dobro, da. Ju, ovdje baterija, ovo ne znam šta. Znači, to trebate odvrnuti, znači. I pazi da ne strgate kameru. Ali nema veze. Znači, to sad trebamo odvrnuti. Tako vam mora otići šarafić. Morate tako izgubiš šarafić inače. Jel vam to nije to? To nije rad ako vam se nešto ne desi. Ajmo sad u zadnju. Uf, vi koliko još malo baterije imam. Moraš požuriti malo. A ja razmišljam. Ali ćemo prvo prednje stavljati. Idemo prvo prednje, ajde. Nema veze. Ju, na klap mi je baterija. A jel ti zeleno? Ne, Nego? crveno. Pazi da mi ono ne pobaciš. Skoro si mi s mobitelom pobacio. Ajde. Mislim da ćemo stići. Jel možeš požuriti malo? Ne mogu. Naravno što ću ti prednje. Stavi samo zadnje. Neću, ne mogu samo zadnje. Požuri, prvo zadnje stavlja. Kameru i staviti dalje. Samo se ubaci video. Kako da te napremi? Izgleda naći. Sad stavljate kako ste vratili to.
Sad to stavljate kako ste Dobro, vratili, to je to. Daj mi ključ, daj. Koji? Ključ, ono što sam. Ja sam ujedno i kamerman i... Ovako se to snima. To je to ljudi od videa. Sad ide dosadan dio vraćanja sve. To je to. Vidimo se u sljedećem videu.